Allin hamusqa munasqa kuyamasi, kunandia devoción matutina niwanchik, uhyuraq t'ikachu o khisqa yuqtachu munayki nispa, imatani itamunawanchik kunandia kicharispa kasun chayraygu, maychus kasan kay karta Colosensesman, kinsayuq chunka kinsa chikllashqan nin ajinata. Uhkunawan pacienciakuspa, puraqmanta perdonakuychis, sichus pipis waqpa contrampi imatapis ruwan chayqa, imaynatachus Cristoqa huchasniykichikta perdonarqa, ajinallatataq kankunapis uhkunata perdonaychik nispa. Sapa ukninchikpaq munasqa kuyamasi mana facilchu perdonay pampachay waqpaq huchasninta o contranchispata parlasqanta ichari, a veces phiñakunchik chay phiñaywantaq unay tiempota noqanchik kawsanchik. Pero kunan devoción matutina Señor ninchik k'amikapuwanchik niwanchik qankunaqa perdonanaykichik tiyan tukuy sonqomanta, ajinamanta noqanchik pasta tranquilidadta tarispa kasun kawsayninchikpaq. Chayqa mana rantikunchu, tukuy huchasta noqanchik pampachaspa, perdonaspa runamasinchikta allinta kawsaspa kasun. Mana nipi chayta haywasonqachu, solo Diosninchik tataq yapaynillanwan yanapayninwan noqanchik sumaqta perdonaspa kasun. Chayrayku kunandia niwanchis, aswan facilqa sapa ukpaq hayway ichari uhyuraq t'ikata may munasqa hermanunchikman. Pero difícil noqanchik haywananchik kiskata ichari, itapalluta verqan haywaykuy munasqaykiman manachari kanmanchu? Ajina kikinta niwanchik, tukuy enemiguykita perdonaspa, imatapis kontraykipi parlaqtin qanqa yuraq t'ikata hina perdonta haywanayki tiyan nispa. Ajinamanta noqanchispis huchasninchikta perdonawarqanchik Señor Jesucristo. Chaytaqa ama qunqaychu, porque kayta yuyarispa noqanchik sonqonchikta llamp'uyachisun hinallataq perdonaspa kasun runamasinchikta. K'aya watejmanta kusqa tinkunakuspa kasun. Chayrayku ama faltaychu.